জীবন ঠাকুর বিশ্ব কল্যাণ শিশু বড়মা যুগাচার্য পূজ্যপাল শিশু বড়দা পূজ্যপাল শিশু আচার্য ইষ্ট পরিবার সবই করা আজর এই পবিত্র সৎসঙ্গে উপস্থিত শিশু ঠাকুর উপকর্ণধারী পূজ্য দেবতা সুত মহারাণা এবং সৎসঙ্গে উপস্থিত মোর সম্মানীয় ইষ্ট ভাই যুবতৃমণ্ডলী ভক্তমতী মাতৃমণ্ডলী এই পরিবেশর সৎসঙ্গী সুধী সজ্জন মণ্ডলী কুনি কুনি পিলাମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଗୁରୁ ମୁଁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ ଆଜିର ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ପରମ ସମ୍ମାନୀୟ ବିଷ୍ଣୁପଣ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଆଦିବନ୍ଧୁ କନ୍ୟାଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବହୁ ସୁଧାଂଶୁଳା ଦେବୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ଔରସରୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାର ନାମକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃତ ନାମଟି ସେ ନାମଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ପରମ ଦାଲଙ୍କ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ সেই সৃষ্টির সুস্থ সুন্দর সুদীর্ঘ ইষ্টভূত জীবন কামনা করে পরমদাল পদপ্রান্তরে সেই ঠাকুরଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମାଟି ଉଠୁ ଏହା ହିଁ ସେଇ ପରମଦାଲ ପଦପ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ତା ସହିତ ଗଣ୍ଣାୟ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପଟେ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର এই ପରିବେଶର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ସେଇ ପରମଦାଲ ପଦପ୍ରାନ୍ତରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚିତାକର୍ଷକ ହେଇଛି ଆଜି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଓରସ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟି ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶିଶୁ ଠାକୁର କଥା ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଶୁ ଠାକୁର କହନ୍ତି ଶିଶୁ ଠାକୁର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା କଥା ହିଁ କହନ୍ତି ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ବାହାରେ ହିସାବରେ କିଛି କହିଲେ तो कैसे कहते you love everyone come to me I will give you everything तो समस्त में भलो पा मो पापुआ मुते सब किछि दे दे तो ए भलो पाया भीतर ही सब किछि संभव है जले भलो पाया तो परिवार को जीवन भीतर बात दे दे परिवार जीवन का विपर्यस्त है तो ए भलो पाया ए भलो पाया का शिखिला पड़ले ଭଲ ପାଇବା ଯେ ଉତ୍ସ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗିବ ତେଣୁ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଯେ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଖାଲି କହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ହୁଏ ଆବ୍ରହ୍ମ କୀଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଦା ପଦକେ ପ୍ରଥମେ ଗାଉଥିଲେ ये कहे तुम्हें भगवान ये कहते करुणा मय वास्तव भाव ताकर दया करुणार कथा को यदि मनुष्य पर्यालोचना करे से आश्चर्यचकित हो शिशु ठाकुर थे बसी आश्रम समय आसिले जड़े भक्त शिशु बड़दांकर सेवक सी तो आसी पहुंचते ठाकुर प्रणाम निवेदन कर उठते ठाकुर जा तो केतला भेला धरी पड़िया सी गले किसी भेला संग्रह कर ठाकुर से गणी गणी 6टा भेला हाथ देले कहले जा ए दाओस ब्राह्मण जो उपस्थ गछ अछि से गछ को 6टा भेला मारी आ तापरे कोन लाज कर मते कहि भेला धइले 6टा 1 2 3 4 पे माइले गछरे भेला लागुची भेला ओटा रिबाउंड नेकी पड़े अछि तो लास्ट तक 6 नंबर भेला किसे माइले से देखिले एक बाजा छंचाटी गछरो उडी बाहर चली गला एवं ता